Ljudi su bili nova vrsta. Možda ne nova, ali nova za nas. Njihov zahtjev za pridruživanjem ujedinjenim sustavima primljen je nedugo nakon prvog kontakta i propisno odobren odmah nakon toga. Ljudi su se pojavili, prvo u malim skupinama, zatim u velikom valu dok su nastojali konzumirati znanje o široj galaksiji kao da su gladovali tisućljećima, što je, pretpostavljam, istina. Njihovi trgovci i šverceri bili su glasni i drski i naizgled zadivljeni mnoštvom proizvoda koji su se mogli kupiti i prodati na galaktičkoj razini. Mnogi glarički trgovci bili su prisiljeni stajati po strani u apsolutnoj zbunjenosti, jer ljudski trgovac bi se pomamio oko nečeg tako jednostavnog kao što je zvijezdana sol. Ljudski proizvodi ubrzo su preplavili naša tržišta i sada je došao red na glaričke trgovce da stoje i zapomažu dok se zbunjeni čovjek pitao hoće li kupiti svilenu tkaninu ili je početi obožavati. Naše trajno iznenađenje pojavilo se kada smo pozvali ljudsku vojsku da da svoj doprinos očuvanju mira, kao što se od svih sustava članica zahtjeva. Kao test njihove vojne sposobnosti, pozvali smo ih da sudjeluju u ratnoj igri s nekoliko naših vodećih vojnih rasa. Nismo očekivali mnogo od nerazvijenih ljudi. Sigurno je da je njihova vojska, takva kakva je bila, morala postojati za zaštitu trgovačkih karavana, više naviknutih na ispraćaj slabo obučenih i opremljenih gusara koji su ponekad harali u vanjskim sektorima, no bili smo u krivu. Prisjećanje na događaj iz te prve ratne igre danas izaziva veliku zabavu, ali uvjeravam vas, dragi slušatelji, da je to tada bila diplomatska katastrofa. Ljudi su stigli u svojim ružnim, kutijastim brodovima i marširali niz rampe za ukrcaj u savršenom koraku koji bi i jest posramio Sekerijevo pješaštvo. Možda je to bila profesionalna ljubomora, ali bili su naširoko ismijavani na pozornici jer su se pojavili u svojim novoiskovanim pulsnim puškama bez učinkovitih prsluka ili lebdećih tenkova. Izgledali su za cijelu galaksiju kao djeca koja su se došla igrati u svojim pancirnim oklopima, grubim letjelicama s rotirajućim krilima i bučnim čudovištima koja su se kotrljala po tlu na gusjenicama. U skladu s njihovim statusom i došljaka i trgovaca dodijeljeni su nam da glume protivničke snage u vojnim igrama. Trebali su zauzeti položaje i držati ih da bi se pravi vojnici lijepo zagrijali u prvoj fazi. Njihov prosjedi general jednostavno je kratko kimnuo kada su ga obavijestili i vratio se svojim trupama da započne cjelodnevne pripreme prije početka napada. Naše vojne rase uživale su u danu, smijući se i rugajući se ljudima koji su radili izvan vidokruga pripremajući cilj kojeg će sljedećeg dana uništiti za samo nekoliko sati. Kad je sunce izašlo sljedećeg dana, vojska ujedinjenih sustava formirala se u nezaostavljivi malj čiste, agresivne sile i masovno napala cilj. Svaki od njih željan je smjestiti te male trgovce na svoje mjesto. Bio je to masakr. Srećom, isporučeno je samo nesmrtonosno streljivo, inače bi ujedinjena vojska bila osakaćena do poslijepodneva. Malj se obrušio na ciljano naselje i naišao na pravu tvrđavu. Kilometri rovova, zemljani radovi i brutalni bodljikavi kablovi koje ljudi toliko vole, nepokolebljiva vojska je strmoglavo zaronila u obranu, nailazeći na zid disciplinirane i precizne pulsne i topničke vatre. Žrtve su bile astronomske. Napad je trajao samo sat vremena prije nego što se ujedinjena armija povukla da poliže rane, a kakve su to rane bile. Otprilike 30% pješaštva i 65% oklopnih jedinica poslano je s terena trljajući bolne udove ili pokušavajući ponovo pokrenuti svoj onesposobljeni tank. Prije nego što bi se pješaštvo uspjelo formirati, ljudi bi se pojavili i izbrisali ih prije nego što bi se popeli na transportna vozila s brzim kotačima i nestali prije nego što bi se na njih mogla obrušiti odmazda. Zračne luke su napadnute s neočekivanih strana, duboko unutar prijateljskog teritorija od strane malih mobilnih jedinica elitnih ljudskih vojnika, a letači su onesposobljeni prije nego što su uspjeli poletjeti.
Tenkovi su bili namamljeni u gudure i šume, loveći ljudsku oklopnu jedinicu, samo da bi se ta ista jedinica odjednom okrenula protiv njih i uništila ih na nepristupačnom terenu. Ujedinjena vojska je užasno stradala. Daljnjih 40% pješaštva i polovica ono što je preostalo od oklopne jedinice poslano je natrag u područje za postavljanje. Zračna flota je uništena gotovo potpuno. Opet se ujedinjena vojska povukla. S padom noći odlučili su se pregrupirati i promisliti o svojoj strategiji prije nego što nastave s napadom sljedećeg dana po izlasku sunca. Nisu dobili tu priliku. Ljudsko topništvo započelo je iznenadni protunapad bombardiranjem koje je potresalo planet. Pod okriljem kiše granata, ljudski oklopnici potpomognuti pješaštvom protutnjali su kroz kaotičnu zbrku koja je ostala od kampa ujedinjene vojske. Kad je topništvo prestalo pucati, ljudski letači zujali su iznad njih, izbacujući valove, na sreću, nesmrtonosnog streljiva. Napad je trajao 2 sata pod okriljem mraka i svaki zapovjednik s naše strane je zarobljen ili se vodio kao ubijen u prvih 15 minuta. Poraz je bio potpun i pobjeda je zasluženo pripala ljudima. Sljedećeg jutra pobjednički ljudski general obratio se svojim kolegama. Dok su iscrpljeni i poniženi zapovjednici Ujedinjenih armija sjedili u zbornici jednog od svojih brodova, pojavio se general Hanson. Bio je bez ulaštene svečane uniforme. Čovjek je nosio istu, jednostavnu pancirnu uniformu kao i njegovi ljudi, a jedino priznanje njegovom činu bila je značka na šeširu. Izašao je na podij dok su ga njegovi suparnici bijesno gledali iz redova. Na trenutak je zurio po sobi, naizgled odmjeravajući kvalitetu onih oko sebe. Kako ste svi preživjeli ovoliko dugo, rekao je nasmiješivši se. To je bila amaterska lekcija vani. Imam jedinice početnike, zelene poput neba na ovom planetu, koje bi bile bolje od ponosa galaktičke vojske. Bilo je žamora i negodovanja u ovom trenutku, ali ne i neslaganja. Kako se ne složiti? Sila, 1/5 veličine naše, obrisala je pod s nama. Evo što predlažem. Svi se podvrgnite nekoj obuci pod vodstvom nekoliko naših časnika, pa ćemo vidjeti možemo li od vas napraviti prave vojnike. Sljedeći mjeseci bili su teški za diplomate. Bilo je prijetnji pobunom i protuprijetnji, jer bolilo nas je istina slati ljude da nas obučavaju. No ljudska rasa pokazala se najratobornijom i najsposobnijom vojskom u galaksiji. Na kraju je general dobio što je htio i izučio galaktičke vojnike. Sada vam svima čestitam dan diplomiranja na Vojnoj akademiji generala Hansona i želim vam sve najbolje u vašim budućim karijerama među zvijezdama. Ostavljam vam generalov moto koji morate imati na umu dok čuvate mir u široj galaksiji. Nikada ne podcjenjujte svoje neprijatelje.